kandi n'umusilamu erega kila mutu akora iki bitewe n'imyumvire ye ngenga amazi yarabye by'ibyoga narabyanze nabiretse abari kapiteni iki ndetse abari 5 kwa 5 mbanyiri kubikora gutya nitonze ndetse irogo mu minsi iri imbe ndayihindura ko ibintu byose ngiye kuhindura na kapiteni entertainment mukanya gato ndaza kuyisenya simbabeshya ndeme 5 kwa 5 bimeze bitarika ibyo bintu byanyu ndetse ubwo ndi mu nzira ni mandaza reka mikore gutya nitonze amafaranga yanyu akiri mu mifuka yanyu muri kanya gato yarayanyu ariko uyumva ko yana amafaranga afite asoke nk'ugiye kuri toilette avuga ati ngiye kwihagarika ntawe umugarura vuga na salamu alaykum mano videos 5 kwa 5 vuga ati bari kumusalama ne busenga urasenga bigoranye cyane tutenye filime yacu company nayo yindi yo ni Captain Kingi 5 kwa 5 ndetse n'ikimenyimenyi GFC gifting birahagiye ndasubiza inyuma mwihangane nabiba biraje byirukane tabiza byirukane GFC 5 kwa 5 kabivuga nitonde nyetse gift frames society ayanye nk'abanyariye to frames production Captain Kingi kabiri 5 karindwi kugunye karindumbi amagambo witonze hano niyo nsenga n'ukigimena uwimana ubuzima bose abafise uwo Imana yamutegekanirije kundo nyakuri ntirura ubutunzi umukene uburebure canke ubugufi mwese mubyumvireho eka mbere niraba ubwoko canke imiryango byumvireho aho wambere kugira ube intwari ninge mubwirwa nuko iryo zina baba barikoreye bikomeye sagaseseka hariho intwari ku rugamba intwari mu mibereho intwari mu bikorwa ariko mu buzima nitwari tumenyereye ko no mu rukundo habaho intwari ayo ibikomeye cyane rese mirongera inyigisho tangire filime yacu abangiye kwakutira mukavuga muga ni ya filime mwayumvise na madamo nabo muravuga se baranumva kila kitu intwari y'urukundo Burundi Bujumbura no tangire ndetse akibujumbura kazi kari mu vile hano kamana ari mugabe mu hano habi cyane beze bite tangiye filime ndetse gucunga mutama ni marataha uyu mutama ndamuzi uyu mutama muraho neza cyane agakomana corona iba ari corona ugasanga umuntu yarakiza ariko akazi kenshi kwavuye gushura hakirikara rega turi mu ibibazo yabikemeye kare umwana bayize cyane bafite akana n'abamenye mu menshi nzanira amazi yo kunywa pararwaye ariko inzakagendana gakorona ka shitani gapare nako uragoye kweri na izuba n'umurangira uri mu kazi byose birazana ibisanzwe ari ikintu kimwe niyumvire ndi ku kazi muri make nagatekerezo nabyo ko tuva ko tukivu yaha agakorora zakagendana gakorona k'Imana nako ka shitani amye mvuga ko tuba tukivugana nka mugore n'umugabo nyine mu rugo muhira nashika muhira ndi mu biro cyo kigeze umusaruro cyo kibazo canje mo kabisa yombe urabona ko dufite abana babiri arakumbuye abahungu cyo niyumvira ko twakuyongera kandi kamwe tukaraba ko twavyara agakobwa gutenda biragora shaka nenga asha ngakeneye ku bana babiri gusa gukora umuti kibazo canje mo ndi mu biro ndiyumvira afite aho ngo babiri ariko umuntu ntago tuzi ngo ni bande ni ngombwa ko twivugana n'umugore twabonye kamwe kuko nta mugambi nguyo witegura nawe wenyene na uri umuntu w'umugabo abikomeye cyane sheni ijoro ko aryanye nawe se ndafata uwe mwanzuro se sheni yavuga ndebere witonze wiyanze no kuvuga ari cyamuntu arimo shikayitonze kuri telefone gutanyishuye ubandanije kuri telefone sheri wanyishuye wambwira wansubije iyo ntajya kuri phone washangirira ni ikibazo ukanyishuye nyishu nyine musubize aka kanini bagiye ngorane duheruka kucana bombe ikibazo urigagiye ko muganga yatubwiye utarusira kubyara cyane uvuze ngo umugisha barawambuwe yabwiye wewe urubwira yabwiye jeyo yabwiye we ntabwo ari njye nasanze abagabo mwese muri bamwe bivuze ngo yabwiye umugore rero ushaka mbyara shaka mfe yavuze ko batazongera kubyara yavuze ngo umugabo utenda we nta kibazo afite ahubwo umugore uterwa inda niwe ufite ikibazo babikomeye mu cyo aho umugabo ari kuganisha zose gaho urivyerera no kubandi bose muri make abyara apfe namara gupaheza n'abandi bikurikira bari munsi y'umugore canke
muriko murahendana n'agakuma wabonye ushaka kukakuza asanga ariko yabonye kakira akayuzi ushaka abandi bana kakiri gashyashya gafite imisego ishyitse byara genda ubyara aramweruriye wumve shenga ako sinemeye ko byara reka da ndatangaye gusa nk'umugore w'umugabo umugabo we nzana mwana amabirenga hanze ushake butanu yari niwe yumva amahoro nukuri y'abana babiri dufise barakwiye nakunda umugore w'disi kwari kuganira gusa naho naribi twabyaye mbona bamwe barahejeje amashuri nangonga nzakagenda hello papa nako garamfure bon après-midi papa bafite abana bakuru bon après-midi après-midi mama papa zineza amahoro biki basara cy'umwana sawa kurenga ugishwashwanutse cyane n'ibiki yaje yishimye nezerewe basanga nk'ibitabi mama ariko papa ranya umva ikibazo no ya kavuze ngo ibitabi nakugishije uraheza ehe aramagabana nakura uramutse ndakwanza none namwanza gari blague no kuno n'akantu gato cishavura ikibazo umuryango kandi okay mvuye kwa Kevin ehe mvuye kumara Kevin aje kundaba ngaha ariko so yansanze Kevin ni ndari n'umukobwa abahajya hepfo gatoya yaragisho ngari muri yasanze kabucuru cyanyurera mama papa mama ariko nagenda basaba wumve umwana w'ikigo gikunda asaba umuryango nashaka ndongore shaka umugore mama nayo nifuza ko papa ujya mupanga yaba muri ganzu yacu nene wumve ikibazo arongorere kwa se na nyina aza n'umugore yirukana hamiganzu nkayibamo nkaza abana bamuri ishuri ari umusenzi baramagabo yarakura aho yanye gushaka papa yanze yo hanze mwirukana umuntu yubatse umusenzi bakura murabona nakuze umwana w'ikigo gusa mama yarasetse nawe yabonye yabyari rwose ikirumbo bigiye umuntu kugira ko abimenya gute ni ikibazo no abimenyera mu mufuko wumvise mama wakora ubundi ugahembwa utahembwe ntacyo ubundi uza kushaka umugore uzamutungisha iki nimuharise mama papa muri ngaha wumve bashaka kubimfashamwo byose imagine umwana bari ishuri kweragana kure nanya namuseka kubera baba umwana w'ikicucu gusa azi ngo mbure n'umugore muri make ngo abura akazi abure n'umugore niba nta kazi afite yaratungisha icy'umugore kandi papa urazi ko aho hambere ehe umuhungu bamukwera w'imfura abikomeye cyane ushaka kunkwera mukamba hafi ariko mama wowe kure urabona ko nobura rasiyo wowe uri ngaha ntabwo biba biba bitoroshe ni gute abura rasiyo kandi iba ahari umugore uyu mwana byakomeye arumva amaguru yabyimbye amaguru yabyimbye impyiko zabaye nini cyane cyane kugira ko abimenya gute ni ikibazo aba yakuze menyera mu mufuko aba yakoze wa mwana mama muri ngaha wumva ikigo ryiza kubimfashamwo byose paka amahera ya se na nyina cyakora yacyo ubusu kubera baba wumve sinobura akazi ngo mbure n'umugore none niba nta makazi ufite uzatungisha umugore kandi papa urazi ko aho hambere umuhungu bamukwera w'imfura imagine di nawe murashobora kunkwera mukamba hafi bivuze ngo imfura niyo yaryaga abandi bana bato bose bagahera ura rasiyo byari bya kera aha mwana yari bya kera bana papa wawe ehe zibanze zigura gike kuri konti iginkanye ko ntari bito geza kuzika kwa zuba yakoze ariko n'abanyagusenge banyakurome nibo bazagutwerera aho nabyo muduca mumva ko zumwa winyi umuto nta by'imfura byari bya kera umuto nawe tare karama muduca mumvisa muri iyi muduca musohoka none arabirukana mu nzu yose najya kuzana imikino ngo ejo bundi reka da baratato baparereka ngo ikanze uze kalme tugira indero genda gake jewe gashatse nararambye nzobona byinshi birakomeye cyane yashaka umwana wa gatatu kandi ubezire none babiratanye kumuzironda yashaka wa gatatu twimure wumve no muri iyi nzu turimo urambye nzobona byinshi ni ikibazo abantu mutwice nimwaca muce muyibamo bica ababyeyi ubundi bayigumane moto ni babiri muko mutera rwase na gutyo mutore ikibazo ni abarwayi batera rwase ari babiri bishe ababyeyi bo bazanyana gute bose bazicana bagahera nundi yajya yishaka undi akayishaka bose bazicana kwera abana 10 iyo babicumi bari kuzahitana na uracyari mu 9 none banyu nawe yarayijije ayije amashuri keneye umugore ikibazo ciwawe tekereza ehe nawe we ije nakubwira bavyumvise hama
nitwamubona tuzomenya icyo dufata. Ako twabonye umukobwa ukunasa hambindi zani umukobwa w'isatura uko mwavyumvise ari kujya kuza ugasanga umukobwa bazanye ngende nduhuke umukobwa bazanye areshya nka silipa cyangwa kamambiri Twese ndamuzana ryari biramubone bombe muzana ejo weekend ariko reka byose itwaye ikise mutama ko bayigendeye hakindi mutama kimoko Moni kimoko niryo bwitezana shadwe bakutundira abagore ba musenze nawe areka kazi ngumugore Kenze na basakenda gana tukubwira umwanya muzana okay bazaganira bamwibwirira ko mama mupange vyiyo nanjye vyiwanje ko murabipanga ndabirukana mu nzu genda kura mwana ari mukuru ndasara ko kandi impera y'ubuzima mbere franga arahari cyangwa igihe cyo no hazi bishoboye ko turonka n'indi nzisumba ibintu birahari guha bamwana no gatinya navyo byose bari bizima mukagira ikibazo mama ugiye kuroba yasangiye umugabo mwese muramarira iki mama yasangiye umugabo bana mu nzu Kindi gihe ndiko ndavuga akuze uvuga ibintu by'uburofu dakuruta uri umwana bavyumvise ndiri nduru babarira sha no gusanga babarira sha no gusanga agiye kurongora nta gafaranga ongoye wewe agize gute wewe arongoye rubebe wewe aramurongoye wewe amusende ndamutwara ndi rubebe attention avec moi attention avec toi mwamwa ari rubebe nta gafaranga agiye kurya yase na nyina basaba buri 10 tugaruka hakuno imiryango ni myinshi kandi bose bafite akantu buriya muri salo yatatse kuri bagore akantu gakeya harimo akantu karimo idarapo ryo mu Rwanda harimo ak'iry'u Burundi harimo akahehe na Tanzania ni East Africa ngira ngo niba nibeshye ariko simbizi muri salo yo mu yariya ko ndabona iry'u Burundi ryo mu Rwanda niba idarapo kugira ngo nzayamenye n'impaka manze nirukanka ese mubyeyi mwiza uzi gukora isuku umubyeyi uvuga ati mutamanye agiye gutaha namara gutaha asanga ameze neza asanga nahumura mu nzu nabiza asanga nta niborosheje abagore mutazi kwita ku bagabo mujye mwitonda mutamavayo nije yafite ninda afite itumbu tawezana yo niko bayita tawezana ukagenda swete na bombo aho iyo ntacara mu mazi kwa musaya kubyuka byari ndebana ari kuryama mpaka imfini gasanga baramushinguye kandi aho ngaho fantasy iraboneka abavumugire batashima Imana none nutuzi n'uturi barenganye undi b'umukobwa bararyamye mu cumba arajyana umuhungu n'umukobwa kandi mu magarira bwira umukobwa wawe hano wangu Lorette ende Lorette Florette ni Florette Lorette Florette Lorette Sabe Lorette Sambage mucyubara mu gimigano kujya no kurya mwitaba ababyeyi ariko Ndamari angana nka continent namubonye inga etage ngana ninze byirisha baragoshaka apamite benda kubatse warigeze ubona inka n'impene bibana mu rungore rumwe ahubwo ubuze muzaba kwirukanya barabura ntanganye sinigeze mbaruguru nta nigene kugeze ntaruguru bora bakwirukanya baga ati singushaka mu nzu wanjye tukagenda byamakude Jones cyangwa se ibyo adashaka ukora gamwananje mwana wa isamuye mu bigari ntago wabyumva tata byashaka byanshanze mugabo so hano umwana ubwiza ukuri rega nibyo ko ajya ruguru gake no muri vacances ni umwana wa muviri agoruguru igeza ajyayo ukubwira ko inka n'intene bitabana mu rungore rumwe inka ni baranetse mu kiraro kimwe ngo mutangana bwibuke ujya mujyango wabajya abantu naho twaba duhagaze bageni bahegeye kaga tipe bakundana siniko nakahe urabyumva akana nimanza twakora bageni begera reka twaga tubarenze cyane mata bagikoze n'ucacu kwimera babicyana ama nawe kaza uratubwira ibintu tubikana bafite agaswiti sipa papa kujya mu ngo tukunda nyiza ronga hanyene mu bisagara ivyo byo byase ibyo ntabyo nzi ngewe bani ndinde kweli Chiga muhungu yerekenda mukunda kuvyuka. Aramukunda. Kubijyo bwo hamwe no ngura no tuma. Ya napa rukundo ni original. Urumva apana pirate. Bimwe bya bindi babyeyi mujya mu gihe usanga mwitambitse abana mutaza hano bahuriye.
maze imyaka wasanga banabura muri kwe ntacyo ndiko ndunguka muri kibasi ndongogwe ko mbona ariko kamara murongora amaze imyaka 5 arangije ishuri kandi nta n'akazi afite so kurongorwa biroroshye ko nahise muso wawe sikora nari mutiga mu byibushe ahonze umva ko yarabifite abafisi kwegana barandondeye bose baramuhiga yarakiraga 10 naze gutibanga ry'abasoko barashaje none nawe ukanga kumvira impanuro zasona nyoko akana ukaza byo mugesera atana mu nkazi gacatihona wafeka umuziririzo mwana uzoca tukuvuma imagine ku muryango wose mwana azize ku muryango ibaza by'imiryango gusa atanazi ngo bivaye bikagana tangiye kubizira Jibyo nuko murambira byose nta na kimwe kweri none ho ndakubaze papa amani ndashimye ubundi ko jewe muri ko muranzi bagize yavutse nacyazi ibyo bintu bapfa nabyazi abahutwo yitwa abahutwo wumve ukabugiriza hari isoni yitwa abahutwo bivuze ngo afite duke agomba gutanga bana we uyu mwana aramaramaje beho mama ndakubaze uyu muhungu wahe aturukaye imagine kandi bwo imana basanga umwana ngo ni mubi cyane ngaho twabaga mu rugo ngo ntago yajya gasatira ngebe twagiye twararenze ntangwa umva haba matuduguko byajya ku misozi nuko cyo habona kunajya satira kandi ngo numuziririzo yarangiza ngo nubahe no aho yabahe bamwana Jewe bagutwo udakorwaho ugomba gutesha agaciro izina ryawe ukansebya ati mwagiye mu misozi mana yanjye ujumba nta musozi bugira ndababwiye wowe na nyoko na wowe nyene sishobora kwemera yuko musuzuguza mu bantu ntabwo bishoboka uriya mukobwa uriya musore ntazamurongore ntabwo abishaka azamurongora murongora nkande mwihanure mwitonde gerageza n'umukobwa wawe mwitonde mwe ataruko uvugane cyangwa muzambona ngende iso mwana muzambona akubyaruka ndakubyangaje vuga niba kuva mu kweri akubyaruka ari mwana ukunangana agana nka fuso zibiri atari kontineri kanunga na etage mama umbawe kwinginze ndakwinginze nkunda umugabo sibyavutse ntumwegere tatu umugabo atancika ashaka bararyoha ndakwiyamya mukobwa ubyimenyesha ajya ngo ushaka kuba utamubi cyane kubera iki reka shanza zamushaka kiba kibe taka ikiba kibe urukunanga nabonye do afite ama etage inyuma n'amagorofa asaba buri 10 baba nakeneye ibyo bintu marakora reka da baba bakeneye iki muri bateza imbere amasaha amaze kwicuma tugaruka iwacu muhira ariwe sheri umunsi wa representation ubwo waje kwereka iwanyu akatambaye ijipo yambaye imbutura yindi imukubye yabunuje papa itavuga ati kwizina rya Batida mwana mutagatifu kwa jina la Yesu toka pepo batamwirukana yaruje beze na makeup musi ndagukoreye nta mucyo nako nta muco ubu yifite warufidoza ngamwira ko nabona atari na waramerera hanze apari mu byo muri barza kuri portail n'umusi ndani mu nyumba kwa papa sha maze nka profita reka ndagusoma buhoro wanjye bebe kibazo nawe twaye iki wayiborosheje nako se nta kibazo batangiye gupfa telefone ubundi uri kumwe na ikintu kige ntuzagihindure jya ufata agatelefone ugashyire hasi uvuga nashyira agatelefone kadahari iyo gahari ntabwo mwahuza na nubwo binabaho biba ari intambara gusa mebe bombo shokora gusa sha ndabona agasoro ukuntu kangana n'umukobwa ukuntu angana nyina wo umusore nabonye ariwe nkumi petit frère Igor urakomeye turi kunamureba kindeka kimyisubaza kinamva uyitwa Florette sweet noroshye ndagufasha bimaze ikisi tuzanire cyo cyaka ji fantasy cyana kirasuzugura nabi cyane wacho vise Ladi frigo hii nawe uzaho frigo igendo yizanire ndakwiyamye mwana arabizi ko bagiye gutwara umutungo mbere yatangiye gufura petit frère nyine ma ushaka ji ikanye canke
n'abavandimwe ariko aramupinza imbere y'umushwiti bivuze ngo umwana muto yanze umukobwa wazanye imagine so na nyoko biragenda bite uyu nawe dore akandi bakoga b'iyi minsi nta kindi barari imitungo bandakara baratunze ahangaha nzanywa nzaryama nsinzire amasaje zabihari cyo kurya n'inyama agafirite ndahwe igi Cheni iyihe wangu yo hepfo ya ruguru iyo ukeneye basi mwiyo sheni kwa papa ubwo ari kurya amafaranga yase agateta amafaranga yande yase aho ngaho ntago umugabo witubimwe akazana n'umurizo agomba besha buri ugiye kuva ngo ugiye gushaka umugore nurakenera ko gusura mu nzi wawe ina sweet romantic ayama nawe yinya mubyige nturi wanyu ndagwe arimo rimwe nkutari ibabo kwe ikigumi sosa nyene ukona ombe romantic romantic mama vai maratunze dore kuna musuza mama do akabaka bwati mana mareka nkoreho karekura gusa sawa wani uninje cha presentation rero mama ko bajya muri telefone arasuzugura uyitwa Fahed wa mukobwa namwe ndababwira igihe cyose amazina ariko ntabwo yarazo umuntu uyu ariko arutanyina ku myaka to niwe sheri wanje wanyatere nkumi urabona ko ari umurundi kazi yikwije cyane abyigushe ndabundebe ibyo byangombwa imbere y'umuryango urebe yewe sheri imbere y'umuryango sheri umatwe karibu sha sheri basi mama reba imbere y'umuryango nawe undebere ube ngo amuha umuhungu wawe mama bose abireba kari gato ngenda mu telefone agiye guhamagara papa imagine kugira ngo viyabone n'umwana ari gusomana gutya ngenda mu telefone imagine kubona umwana asomana gutya imbere y'umuryango ubundi ntibibaho biri ubikora urebe oui papa Eri uri he papa Eric ni materiel imbere ya mama mama reba Eric yarakeneye buriya iyo wagiye imbere ya mama ukazangiye kwirekurura umukobwa mu rugo bahita babona ko byanga byakunda n'undi wese kwishyirwa ukeneye kuba kwandurura wandaritswe ari kuri porutaye papa ari imbere y'umuryango warandaritswe nako warandakaye no kwandagara warandagaye bashaka kugira ngo bakwandurure uve mu nzira mu kibuga ngo pya warabuze umuntu gutwara umuryango ituguca amazi kujya gusomana imbere y'umubyeyi alala n'amasengesho menshi cyane na purigatori na bibiliya karibu papa karibuni dore cyubahiro cye ni kimwe yambaye ikabutura kwa papa yahenereje dore muze agiye kugira icyaka papa gakomera ndakomeye wa mwana we ariko ari iki papa uyitwa Fahed mama yarambwiye uwo ari we ariko ntacyo bitwaye nawe uri papa nakubwira bijya bitwaye kisi papa uyu niwe sheri wanje yo niwo mukobwa nahisemo suga mami nako sheri kunda cyane akunda uretse ko wambwiye gukunda uri ko nabyango urebana icyo myiza nibaze ko nagerageje kuzaniye kandi bwambaye kuteri kazi myiza imbere ya se na nyina w'umuntu nyakwe nyirabukwe na sebukwe yitonda ari muri ekuteri tweho kandi urabona ko ari na munini ni kabutura papa cyaka umunaniro wanya byinshi yewe amari abonye umukazana nanjye namubonye umukazana sheri imbere ya papa papa agira agende ko hari ibintu yasize atatunga agiye guca atangiye kugira ubwoba yabonye ibiri mu rugo bidasanzwe mu rugo ari yakora bagati turagusuzuguye nta jambo uravuga dore wabonye kariso kwa sebukwe na nyirabukwe dore kuri papa agira gutya areba ku ruhande ndagarutse umwanya papa ndaye kamanitse bayibonye mugabo sha twagushyishya no kweri inda mama raze ni papa na dore birakomeye wangu
cyariko kiruzuye n'ifuso ebyiri ahangaha ni kugura igitanda cya dubura ugasanga cyatubutse cyashwanyutse kuko nta kuntu umuntu yakwiyorosa undi ngo urebe iyoroshe mwiyoroshe undi ngo nikimeneke cyameneka be tuzobona na ryari kandi kibazo sindavyibaza Frank reka wera chiri so hakumbe ni kujya meze mana yanje ameze gute ateye ubwoba wangu so handavye ijisho gusa bafite ubuto bamugenga wa nje mbona ngo papa icize mu bwonko telefone irazimye kubera ijisho ryasi aba nabi gusa papa ari kujya nyina araba abo gusa papa arakaza mubwire ko kujya ibaraba tegusha ko ufite amaso nukarabisha neza nta kibazo oya gusa papa afite amaso manini umva yavuze nyina afite amaso manini nubone ijisho rimwe niko yimereye nyine nagihinduka ariko ivyo mbonye ngahe wa ingeza tout simplement c'est vrai complète no bishire mu ere tusaganira butaha ebugi cyapana ko dukundana akana ni gato igikorwa kimusha nk'imyaka 5 nicyashuga mami niba atari icuma ariko ko ndabona no muri gishaje kingana nka container zibiri akana kangana nkaki mbega ujya akajerekani gasumba jewe mbe wabibonye hajya narabye nabyo mama yabonye murusha imyaka n'umubabane wese urebe n'umuhungu urarindira afise imbuto zakabutse wabibonye mbega arasuzugura nta kuntu yoza n'umugore nk'ujya umugore from umugore akaza rikabutura somuko nabukwe na sebo nyine baguma basope cyo kutimenya no kuyubaha kabutura bana nyina atamunkure ku rugataha shika naho yifata kujya imbere y'abavyeyi ugomba no kwijijisha yagira bimenye nakura nkaburi yo ndikira ikibizo sha namba yendere y'ubu ntago bazaho tugeze ko twageze muri analogue bo bari muri ko turi muri digital bari muri analogue kera mwana vayo kumbe papana n'amabizo kuntu barakaye mwana we mbere kurafite ubwenge bukwiye ni ikibazo bafite ubwenge bukwiye gutuma wasanga papa ibyo mu kumva ni hip hop ntago ariko byumva nyanyanyasha gusa sense la grippe ciyiziramo uramara amaji imbere ya so yakuvyaye uradusebeje bakana ndakuvugira nzi ko ndiko mvugira umuntu urabikomeye ko kuzana umukecuru nkujya ansumba jewe imyaka ko mama sanze mutazi kuraba ni ikibazo umwana nk'uyu we areba nk'urubyiruko rw'iminsi nimuze bakobwa bagezweho afite agatako gakeye umukobwa ari gicambyaro kaza inyonyo ni boku mama agasura ni fondote na mukorogo bana bete uzotembera hano hose uzosanga araba bari kuri mukorogo urabona ko ujyana na mama wanje yambyara ni ikibazo none tungana jewe azinyenye go kuri umurugo umukecuru n'umukino natari umukecuru kujya bijya n'ibinyama gusa yarariye neza ni nyama z'indya bamufashe neza mu rugo baramwitayeho n'amasura n'inyama isura n'akanyama ariko abana bagezweho nabi mwana ariko rero gusaba akantu kuvuga ngo siniyisa ni seconde muri byazo yaje nawe nyine reka byase asubiza imfunzo imwe yo hanze je ujya mukobwa ndamukunda yego kandi sindoto ndamuyo mbega papa ndakubaza wege ujya kuresha mama yego hari wigeze kubura aragwitiyemo shekani yo mwibara sendi we mama na shitani nabigiranya gapawe ya shitani y'umugore mwazanye mu nzu son bamese ndasubiyemo kuva no munsi niyisa iyi sego y'umugore mu rugo rwo nawe nyine yakeneye mu rugo rwo niba birenga ko nawe bakuryo byaba numwe mu muryango nari bazoshaka kugira ibwabo nawe uzaza mu bukwe bwe n'ahandi azabyimenyera niyo mu rugo ntabwo bazamusura cyubura y'abantu misanga ara umuhungu wawe umurebe umuhungu wawe ndoshobora ko ndamukunda ndamukunda rega ntabwo namureka ba mwana wabyimenye sinareka umugabo wanjye nanjye ntankwegera niko nyine avuga ntunkwegere papa arabyanze reka twisomanire sheri basomye hano bwa mbere soma bwa kabiri twisomanire ku gikombe niko bakwanze reka nkwigumanire ajya kumwigumanira mu rugo bamwanze buriya akabuza umuguzi gasubizwa nyirako basabura icuma maze kumwanga ndetse iminsi maze gucaho ibyabaye ntibari irayivu cyangwa n'inzozi simbizi gusa ariko ndabona biri kuba uko bwambaye agatimba hari igihe ushobora ukambaye wangiza ntuza ugafata akambaye kera amasaha yagiye isaha yanjye se bite ngiyo wangu ibirato wabiguza biravye ibyo birato byiza ibirato by'ubukwe papa bwiko yavuze ngo uramutse wa mukobwa w'umwana wawe kumukunda nta muzaza mu bukwe bwawe nta uzagusura muhira
costume y'ubukwe Imana nashi. tugiye mu bukwe Umusonga nge. yaba bukorera kwande simbizi ariko shenge umukameramani wawe ageze he ikibazo twavuganye gatoze muri make ntabwo bakeneye abandi bakitsi baza bakeneye umukameramani wenyine uza kugira ngo kamera ibintu birabera hano mu nzu rero umukameramani Ihangane ntacyo. yatebye kameramani tusitabikora Ntacyo bitwaye ishusho. Ntacyo bitwaye arazi umwe ni wese arazi. rene kare babikorana bikundanira undi yarubakunda ndawukunda Ndagukunda ko abantu badekaye. batabeshyanya ariko byaba ari ibyo yewe king ndagukunda n'umutima wanjye wose uvuze ngo wanjye wose batabwira ntibutashye ko nta mutima ukunda yewe ngo urangunda n'umutima umutima se ukunda ute umutima ujoro rimwe mu buzima fohete je ndarushye n'ukuri transfer y'amaraso Ariko ihangane ntacyo. araza kurambirwa no kurabira yashimye namaze dikubira yacu muri costume yambaye ibintu atamenyereye narakubwiye ko atamukameramani w'umukobwa aba ni ikibazo ni nko kumbwira nkabutini ngo nambare costume njye nahita ngubwira ni wewe data we Yesu yari ataravuka aziremwa aje mbona turasa ugeze ubona Yesu yambara costume Nisanze ari bwa mbere. kameramani n'umukobwa ariko kameramani twavuganye gatoze ariko rabo bitika afite igize amahirwe araje Nunakira manaje ntangure. Nta marene. ni utanguye abandi ntago baraza ukagira ngo bari buze kuza yavuze ko nta mu muryango uzabutaha Nta na shete. tetwa uceka sha nta cyapadiri eh pasteur cy'umuryango byo gusaba babiri akazi kako ubukwe bugiye gukorwa n'abantu babiri bonyine nta bandi bantu baza kugira ngo babwinjiremo bandi reka na ushaka kumenya ko ari ya mbere ndindira gato nta byinshi ashaka nta padi nta pasiteri ubwo nawe kugira ngo utabimenya kameramani nizere ko naguhaye amahera akwiye wenda gufite okay ubu rero ngiye kugushiriza ipamba mu matwi kugira ibitsa kubera ngaha ntabyumve tuvugira ngaha si ngombwa ko kuyamenya nta rusaku dushaka ni ubukwe bw'abantu babiri gusa bikundanira nizere ko ari byo Ariko kabisa maramuhoje. baramuhoteye ubukwe bw'abantu babiri bonyine papa yarabyanze na nyina wundi yarabyanze mbega umuryango wose yarabyanze kameramani sawa ntabwo mbumva wangu gira niboga fata filime wa mse let's go kamera nziza gusa okay sorry tayari sheri ngiye gukubita imitoma y'indyogo urumva imwe y'imiryogo forehead Ndura zikora umukobwa mwiza data we umuhungu wese akubonye kwifuza kubana nawe Imana ishimwe Ndabizi cyane arabizi nawe arirata natomboye unishima ariko umujyana kukiga naratomboye Ndora zaho hambere kugira witwa intwari kwigeze naho barikoreye bikwiye Tazi ntabyuzi bakwitwa intwari ku rugamba intwari mu mibereho imitoma ni ya kera canke bakakwitwa intwari bivanye n'akazi muri iyi minsi ntago imitoma ibaho canke akazi ukora niho bakwitwa intwari ariko Forehead Jesse ni ndabubwira ndakwitwa amazina rusange usanzwe umenyereye kumva nka Sweet imitoma yabaye hatari n'ayandi menshi kuko Forehead nasanze abayitana imitoma yabaye hatari hano iyi mitoma ngiye yinde natangutuka ku babyeyi bombi nagiye n'umwe usigara inyuma n'imbere nkunda cyane Forehead reka ndakwitwa intwari ya Allah uri intwari y'urukundo abandi bana bikundanira ndakunda babyeyi batabishaka ari wasanga abana bari ukazana ibintu by'iwanyu mu muryango ukabishyira mu bana bato kandi bikundanira twavutse tubizi twebwe se wanjye bambumbujije sha nakonze amashe no gushimira cyane bivuye ku mutima ndabaramusubije intambara zose twaciye umenye ukuntu mubwira abasheri mama na papa munarire ndetse n'injuti bana we twakifuje ko mubwire yo ngo nuko agakwavu n'inka batukowa kandi nyagasani bakibagira ko n'umwami yanyegeje umukobwa wiwe mu kuzimu abagore mu byige ariko abakobwa kakimba kamushikiraho nyagasani mana azambanye
abikomeye hano umunsi nawe uratsinze urukamba narayutsinze dinsi sheri natsinze aratsinze bagiye kurongorana sorry gushingirwana so gushingiranwa ndagukunda mana we aho abandi bahemuka bagira amasezerano ariko bo barakarura urukundo rungana kumutoma mubyige murakizwe n'agaseke bagapfundurira mu ki mu mpeta ariyo mpamvu ufashe kano kanya nyagasani kugira ndakwambika ino mpeta yo kubera ikimenyetso cy'urukundo ndagukunda ivuye mu gaseke muri iyi minsi nta mugabo ugifite agaseke gapfundikiye bose nabonye ari yashu hari ikintu nashanda kubwira yo icyari mu rukundo wari uzi ko umugore mwiza bamutungana nka kujya batomboza amarira muri kazini muri kazini niho ushije mu gukina na gato usanga uhahombera ni mutoma usanga wari utwawe yibwira sheri wawe ibintu byawe byose ugasanga nagataha ahombye bararara mana ariko ndagufitiye akandi gakuru gashasha nyagasani ibyo babizi ko siporo ya mbere ndesha mu buzima kandi kondesha n'ingoga ariko yimukirana mu rukundo ni ikibazo mutoma byo siporo nayo nkeneye yaguye mukirana nayo nkeneye mukuri yaguye mukirana nzova ngaha niruka n'amaguru njikirira yalla ndagusange mu nzu mwamenye urukundo kweli wicaye utekereje atawe wigeze uki mugakundana iyo siporo je nayo nkeneye yo la panera botera suitera chocolat bombora ye pato aho nanjye ndabona ubukwe nzabukora gutya kwera Imana imbabarira Imana nane kwanje bamunyima oyo dimeta dinsi eri nawe wayinyambitse reka nkwambike nanje takwambika impeta mana yanje ibikimenyetso datawe cy'urukundo rwacu olala mubyigireho shako warize disi baribane ari babiri nta wundi kuri nko bivutse uri umunyamugisha ni umunyamugisha disi kuko hari benshi bakiniye umukino kandi bakinira gutsinda ariko nta n'umwe yashoboye gutsinda ndabiyima biboneka yuko wari uzi kode yarazi kode yo gutsinda Eric nzokubaha nzokukunda byose sonera ngwaye cyangwa nkumenye bana yanje kuba no magogo bakobwa beza zobakumwe abandi muri iyi minsi bakubaha nk'umugabo wanje gwareka gusiga mu nzu sahita yigendera warwaye sheri turaryiki be rovi kandi bwo ntago urumva ntago nakuyanga ave sheri iri joro ni nje nawe oya sinkumva iruhande nshaka turyamunyegereye buri joro ni nje nawe siko baririmba nje mfite amajwi yasi kwa papa unya turyamane muri etaje mama disi wa Florete kobwa wacu muko kari bikinege nibizaga ngo mungu wawe n'umukobwa bararyamye kobwa wacu basanga muramo babiri nabamenye uwo mugabo ndamubwira gute byose atangiye kugira ikibazo nkwege umwana yabuze nabaye umunsi ugira kabiri agataha amaze iminsi ibiri ariko umugabo kandi ntago bazi dira ukuntu style mwana yikoreye ubukwe yanagiye ngo pyato aba nabyo bazi reka da barababwiye banga kumva none umwana arigenda aritembereye imagine ukuntu ibintu rero bimeze muri iyi minsi babyakomeye cyane umwana hana ariryoheye aha rero umugore uri mu rugo shaka watitaye ku bana yabyaye niyo uhura n'insangane mugabo atajya umwana wanjye ako akuna arahari oya nawe taha mwese mujyane dore agahinda disi agahinda nikica kagira mubi ariko katagira mubi ni hahandi
hahandi ibintu byose babikomeye cyane. Vitu byote binakomera. Atari birefu. Birakomeye cyane umugore we ntabwo habye. Ariko nukuri n'amahoro kabisa. Ariko akazi gusa niko kari katurebeje. Karakomeye cyane akazi. Mwari umukobwa zara amayinite. Wamagari ari hese. Umukobwa wawe. Yaha. Twari wacu. Mukobwa wawe. Ariko gira hari umuntu ufise nisho. Uri gute bamubwira azo umukobwa wawe. Mukobwa wawe. Bari wanje. Urazi ko utana saga najya. None urabona ko usanze nicaye. Birakomeye rero byakomeye. Nicaye imbere wa mukobwa wawe cyasi hamaze iminsi birata. Yahanye. Bwabyumva kandi kinege. Undi afite. Uramenyereye dushika dufina dutebuza tugira gute. Umukobwa ndiyica. Ndazi ko umenyereye gufina. Umukobwa mbunagura n'imbavu. Kuko kubona yagiye sije namurungitse. Yaha. Umvida kubwiye. Abahutko. Nimba umugabi mwateguye umukobwa wawe. Iwanje suko. Reka. Umukobwa aragina nico kimwe. Yo mana yanje. Ikibazo. Ibyo birakuraba akugukura. Ntabonye ndamugera mujanye. Yaha. Urabyuje. Arwinjira bati mugenda mujanye se mu nyubako. Murabari. Grand frère petit frère grand frère. Yakwa papa. Murahumye. Yego. Sawa. Twa. Sojo ari waduze. Oya namanutse jonye. Yagiye mu cyaro ahitagaruka. Ntabwo giteba ruguru. Cyariko ntubizi none nahawe gisagara. Abavyeyi basanze bimeze guteza imene. Bara ariko utubazo tutuni tubuze. Ntabwo byaburi bazo mu cyaro bagiye gusura iruguru. Baba nakene. Nawe nakubwiye uhaguruke. Yakundenganya mutama. Utamuroza. Abo mugore arabigenderamo. Taronse umwana toke. Grand frère. Grand frère. Grandi se frère. Nibiki. Meze bite wangu? Ngorani. Darakomeye Koga. Aguma ntibibazo ntabwo ntagize. Buri munsi. Ariko ntiyumva ni ngorani. Abe na gatoya. Kwakaga n'umugaraho wiyo mu misozi ngo nimba ari wo mu muryango kwa Gashasi. Wa fake sha. Ibibazo bicane. Kuzana ingorane abantu utusanga bagabanye ingorane mu bwo wanje. Ni ikibazo. Ukuranzi. Muko uramuzi. Urazi ko msizina rizwi ngaha. Ikomeye cyane n'agafaranga. Yamutse abandi bantu ngaha mu gisagara bokwegana nimba akeneye kurongorwa. Ateze kuja kunzana ingorane je. Bafite akantu shaba nagaragara. Ibibazo byo kana mu bwiwanje. Kera cyane. Umva rero grand frère bahutu. Umuntu utekereza. Turakwemera. Twabahutu. Ariko umwana urabizi umwana waramuretse arakura somesha amashuri. Angana na etage zibiri umunsi. Iyo mugora ci ubwenge. Mwidegenze mu rukundo. Arashaje. Mumvishe. Mubwira ata mwana. Mwana ngana nyina. Aha. Avye mbere udede bada bahutu. Mumviza muda. Petit frère. Rasko kubana rero. Ntuzusubire kuja muri iyo dosi. Umunsi nomwe. Ibibazo bozana muri iyo miryango y'abo bantu batazwi. Ibibazo sinbyari byibyo. Ko nawe. Ndebiriki. Ibibazo ni bwoko ki? Ngo nanjye nabizi. Uri kurakura. Ejo uzobibona. Bazayibona. Nawe ntabyazi wasanga ari byamisirizo y'imiryango tazi. Wazi ko cyane nadutse. Amace na wabona ko namanutse. Ko namanutse nabwo ati utugwa ntitubuze. Mama aragwaye. Wameze nabi. Ari mu bitaro. Ni no mu bitaro. Ishenga. Tuga tuvugane. Turanye tutateranye uburyo tuvuze umuvyeyi wacu. Aho rero upfutse neza. Wowe amafaranga rurahatse. Genda muri test tora mahera hanyuma bishobotse ubamanukane. Gukira ni byiza ufite n'amafaranga y'umuryango. Ganga hama ibikenewe byose ubikore. Amafaranga y'umuryango. Ndimo so tangorane. Nta kibazo. Amafaranga y'umuryango. Bura gukira ni byiza. Reka gatoyi ndagiye. Ayanjye ntabwo yajya mu muryango. Ubu ivyo nakubwiye umwana arakuze. Umuhungu widegenje ataruko nawe. Ntuzoka kuzitira wamaze kuboneka. Nawe ugenda gace. None bazabaza ni wawe. Sivyo? Urubanza uzurukore je ntuzumpamagara. Uzantumire nawe kugira ngo nje mu byanyu. Ntabwo neza sawa sawa baye. Ndagiye gusubya umwana arakuze mureke yihitiremo. Umuryango wawe. Sawa musigare musezereshe meje. Musigare mwanyemereye. Muramukazi wanjye mugire gute mubwire. Bamwemereye. Amafaranga y'umuryango. Umwana mutse muri urugo rwanje. Ikibazo.
uri umukire ntacyo nyiri faranga umuti ndawutowe nyiri agafaranga ndamwicisha wa muhungu sha ndamwicisha masaha buri 10 kamasaha bwaka 10 dore ngo rasa muzi ndetse nari rwagati mwibuke nyina narwe bagomba kujya kumuvuza ndetse kwa muganga agafaranga ko nta kibazo ko ari nako aragafite ndetse afite n'ikesi y'umuryango ariko y'amahera tugaruka hano imbiri uwakoreye ndetse y'ukwezi bagiye kuyarya none umukunya ko mungu nagisusa afite yambara ipantaro agashyira ibintu by'iponde ponje ibintu nk'ibyo by'ibikofi birimo ibintu bitarimo amafaranga bapi kugira ngo ubone ko akaze cyane akeye gusa hafi ya bose afite abashuga mami nta cyoroshye kirimo uri nanga naki na kwa steri amubonye azakubona nungana na fuso mukanya nawe nungana torotoro nabonye bose nta numwe muto urimo kandi hafi ya bose barasa wagira ngo biravukana ari byose na umuto mbonye uyu nguyu abandi bose ni manini akandi kamaneke da sheri gashira amenyo bagiye ku Gisenyi ku mazi kudako ni kutanganyika kutanganyika kurya isi kurache abana shuga mami nage bose barasa na usukwe agasura kose ni kamwe ukuntu banangana kandi bose barahurutuye Onyumva nazangiye gutya ngamvuge nabi ngo King yaramvuze we ati ni filime mwa murahurutuye bukunijangana hasi ntacyo jya ngo ni cupa bacurutse ngo shu ya besho na bacu abasinzi mitamo byumba bashitse bisimbo na yuze twabatura na place shenuke wapi nyaruka haraka wayi nyaruka rero chene sheri sherangana arwaje nawe bedo angana container yinjira minda nawe roshyurimo ago bisi zara nagowe ibirazikorera haraka kana gasore sheri wake dore sheri kunangane na sheri kazu kwangana bisana bisi yamaze kujura ni ibyi iminsi n'urubyiruko bidutebe ngasivyo ndavuga amahera woni uza kusorora sivyo ugaragara nk'umuntu w'umugabo bize ngo umugabo afite amafaranga umugabo ntakina akana gato yifitiye umusheri yeshoga mami pilo original amafaranga nakuzaniye karimo hano usami umbijana sheri nakwira none umbijana ari amafaranga uzongeye kuyishyura inzu kunaneruje umutwe ganywa aradukwira sivyo aha yehorazana yandi moyo kani gakeya ndakongera yandi bitwaye ikisi amafaranga tuyafite wabero amafaranga yari afite shuga mami nta kibazo n'umwana avuga ati urazana nandi ko nabarabiza agiye gukora akazi agakorera icyarimwe ariko muntu wanjye ijuru baye shuga mami wanjye rero nkubwiza ukuri kw'Imana yo mu ijuru ukambera shuga mami uzi kuri shuga ubwo nanjye aho turi nta muntu tureba nakazi kose aho turi naho tureba mpaka naniwe ko je sinjye nanirwa akazi kose mindukira akazi kose nkata akazi kose none shuga mami se bya bintu mahira amafaranga umane yibyaza umusaruro mu kazi kose naho kanga yamaze gukura abana gato nimo kagakorera ikabi cyane abakura ariko ntari bimwese mujye mufatira nago naruhuka ni pyato biti pya bavutusye nduka nasaze se kandi ibintu biruretse inzara bataye mu buranire ndetse buricuma masa amaze kwicuma nta kintu cyabaye ndetse dufata kabisi tugiye ku mazi tugiye kurya isi no guhekenya dunia bitumara kugenda dunia agafaranga tugakoreye abaswiti bagenda bashwishwi urumva switi na shwishwi uvuze ngo iki nyabugete shako najya ntembera hano habonye ngo turasomye usoma ariko nusomane nta kibazo masaha buri cuma we bwa mbere nicaye ku muryango shwiti na shuga mami ubwo bizanye wasangwa ari umusanga dore kunangana amubonye do bamubonye ajya ngo ni container wonye usotse kunangana byibuzuye ntaribi uyafite n'umushajya ngo nta musharagira buri umuntu afite umusheri w'umurege mu maso tumura agenda umushiha gusa niyavuze afite umujinya so umujinya gusa niyakubwiye ngo yewe bite
ndakuyamira kapfa ndagapase kubera iki mfuye munsi urahari atwaye akana k'Akanyamerika ibataraga pupe wasanga byageze gutyo ugasanga byaraje biranye ngo bya mu mutwe cyangwa se umugore batabyara ugasanga yitwa ripe gusa abandi batinjira neza abana batinjira neza gusa abana Yama time Masaburi icuma asa neza cyane gose arasa neza cyane nabibona iteke ni kuyandika muri agenda ari viwe dushyize muhira ndabandike muri agenda muri agenda shuri ureba uyu cya gipupe ari kugitongoza ndikunda kuraba ndakwihweza sindikunda gutahura mbeho wanzaniye iki ikibazo wasohokanye jewe canke ico gipupe abarimo akana wanabihebye ngaho ukanabenze kuba ndi hanagura je nabya fresh ndi kumwe n'umukecuru uromba ni hahandi naho rigamba ndimo ndagana nazindukiyemo kandi nakiyemo no muri sport urishiri cyane yego shani sawa byo kongwa nk'abakire sikuta turamutse mboje shaka amazi ashushe cyane kandi apana ajya hari amazi twa kandi sinzi ko muyafise gushaka unzaniye kandi ishushe ayishushe kandi turi kwa hashyushye kweli John ji menage juice imagine ura bakashyushye ariko harashyushye nashaka amazi ashyushye kandi iyo bashyizeho umutaka habashyushye igisuma kikazana umuyaga mwiza yo hama nkakwitekereza nawe wewe be mutoma ndakubona mu bwiza burenze walashi hama sheri nikindi wajina Yesu Fise ubwoba budahera mu mutima wanje. Umwumbe. Omenga himirije intambara y'isi yose. Magasani. Mutoma. Intambara y'isi yose. Ehe. Hama petite. Kurundi ruhande. Naho uri mwene wacu. Inama gabo yazanye nawe. Ngo mugisagara bugoye. Yaje wenyine. Zagufasha sivyo? Tari kubabekera mara gashuka. Hama banje usome mbona utameze neza. Soma. Akarakare. Uyu nawe umugabo yazanye. Uri kutorera agenda guha umunezero mu kukuyagisha no kugusoma ya mureza ko ari isomera ukaza kurera ikintu nk'ico kitari bibigukorera ukaje kubita umutoma urakibona iki gipupe dore kuna reba uko gisuku isa n'abazungu mutwe niko ari ikizungu ikiyungurutse oya no gutwenga ntigitwenga reka ariko kintu umunezero yabikomeye beho ndakubaza nijeje nyine ukunda dore maso kuna reba ikindi naco Nyanza na Bujumbura igiti yo kiri kwibarabara ari cyiza vyongeye kikama ivyamwa vyiza uwo wese aharenganye ibuze ngo umugore aje kuzira kaceye fuza kurangamiza hejuru ngo yamuri ivyo vyamwa imagine nayo mpamvu ntigera nemera yuko ari jeje nyine ukunda gahumva aze kari mwiza iki gipupe nico mpagaciro ari ryo bwiza bubangama yupe na muntu gitwara kigumaho nta nubwo cyane guca inyuma reka da ubwiza bw'umuntu wabuze sheri bana ragowe kugira umuntu uhengamye biragatsinga no witeka ufise umutima mwiza vre ese umetoba ufise umutima mwiza ukeye atangora ini y'imyaka akweri kweri we ndahantu hameze neza ni sawa umutoma usashe harakanishaka kukubaza basore badakura gusa icyo abantu bakunda kuvuga bushiri urakarowe kurundi rungano imagine bashase kuvuga iki ubwo ntago icyo cyumvikana kwereka urukundo rw'urundi rungano za yuko iyo bavuze ko urakarowe kurundi runganwe baciri muri ibyo haramaje abanago twabanye bakora ubukwe akarorero ndibukona barazo baza nk'imyuka ntazo ukuntu imeze urebe bozo babaye akarorero hama Romeo na Julie biba impamvu ari yes imbizi ariko irahari inyinshi nziza cyane mutware wanje yego sherim babandi uri ibintu vyamaze kuba ndanse Florita ndetse nande uravye imisore n'inkumi bicaye ngaha basi na Eric kose
barabeshanya mu rukundo bari kubeshanya raba icyo ukora nk'umugabo urwa original ariko baje mu myuka mibi ntazi kumva ndakubaza ikibazo tarabemera abamarayika abepfiyo uramaze kumva abandi bantu bakundana iyo bariko bararirimba kenshi barakunda kuririmba ngo nahisi yakwanga iyo kugwaho n'inyenyeri zose zikavaho ariko jewe nzokwama ndagukunda nzokwama ndi hafi yawe paka ufise ubwoba bw'ikino byumbe sheri sheri je nta bwoba mfise petetre wewe hama sheri ndakubaze nk'ubuhoze nk'igikoko kikadutera ngaha anya ubwoba wogira zishaka kugira ubwoba bw'ikisi kubera ndabizi neza yuko uri ingabo uri ruhande yanje inkingira ndabizi wongwanirira nukuri kw'Imana kumwe na wewe oya numutoma sheri reka twinywere hama ibindi navyo tubirekera Imana kihagereye kunoshera TV kase arasante ari uri kugira ngo ntabwo yarari muri kanisi reka shirika kunshiramo ikintu genda kubwire hombe sheni kuri ndaryoye urukundo rwa je na wewe Mana we antuka ndibaza ko ubona ko ndagukunda sugar mami aribona ntacumburana ndaguha kandi rero hari naga surprise vuba sukari mami nzoguha asanga ari umwana wigenze neza kuko yatari umva sheri ariko hari ikintu kiza kimbabaza ndakwandikira bonjour sheri sheri ariho nkivyuka sindanasenga n'umutama wanje ntaramuramutsa mutama we ubuzi ngo wani ikintu mukecuru birambabaza kunyishura bonsoir mami tamakazi rero saa 3 sheri bonsoir takuna online baje mw'ijoro ryiza sha bimbabaza vraiment bonne soirée mw'ijoro sheri kuri zawe turi kubitagashe vraiment kuko birambabaza ndavuga ati cyanibaza none akavugana nande ngo bonsoir mami kundi ko ndagerageza umva none kimwe yende suite abyango shibwira sheri ukambwira ngo mami je ndavyumva cyane ariko utahure ko turi ko je nkiri umusore ndacyari umusore nta mugore ngira abajene ko dukunda ngeza nyumvirize sheri urashaje dukunda kandi ndi umusore turi occupé two turiruka turi ubuzima iki biragora reka abasore babaho umunizeye wewe basi bari bantu n'indyarya bangu ivyi wanje mugabekazi wanje ku by'ukuri byo uvuze no kuri bose zuye nta rukundo bagira ariko ntugire ikibazo yego tabakosora bajya naho bariko barabeshanya twe dufise ubushobozi n'ubukomezi n'ububasha bumwe budasanzwe kuri inosi bajya ntitugire ikibazo tubakosore tuzobakora icyo bashaka babakore makazi bize bite rero kuba ari benshi bandaba yego cyo tuma mpindura ikindi imwo kandi ari mwiza bari kibandabe ni umwanya wabo bitwaye iki bona kandi wambwiye ko atamufiance office atani wo wigeze kireze ubuzima bwawe iriso nakuri manzi nanje nuko nyene bisuki fiance office nano nigeze nawe nigeze mana ngana kubaganya cyo wenyene wenyene ndagukunda disi we dore amaso rebe mbere mu buzima bwanje yo sheri Nyanza na buta ko nahora ndakwiyumvira yo Nyanza na Gitega hora nkubona saza utandukanye nimbera nimbonera byombi uyu munsi amaso yewe uhinduye umutima wanje areba neza sha ubare nk'irya jambo ry'Imana birori Nyanza nyabyaha akira akiza amonye birori Nyanza uyu munsi kumutama kandi usesuye n'Imana irimo urampinduye yo sheri gashirame karame nagukoreye byose ndakwinginze data uvyirengagiza bakundiye umurari kweri bigabo byose byamfasha byankurikiraga byose byarantaye biragera byarabihaze biruka urumva rero byarahaze iki kuba ari rukora iki ndaguhakaza kanaka uzemere sivyo bikomeye ninkubwira ngo shimisha umugabo uzavuga ati kimushimisha hano heza ibintu bimeze neza sivyo uyu kuna twenga muri kwe none wewe ko wabwiye mutama ko wandonke akatsi ako katsi ko narakabona umbijwe ry'itabi waryumvise akazi uzakabona kandi yaracomaga ufite ikibazo nyabaki ufite ikibazo cy'akazi ikibazo nyine cyo konka amahera amahera uzayabona ryari shangani aha ngaha turi kumwe ntugira ikibazo muyihenzira gute muye buryo kunanira narubakiye papi inzu mama muto ndamubaka inzu wo ntugira ikibazo si baciye muri ako kazi kuza ako kazi niko mwana agiye kujyamo no rero ako kazi nakahe kandi sheri nawe ivyo mutama wanje yego
kubera yandonde tutangana ankuriye urabumva kurondera wewe tusa nabanga banganye imyaka ariko ndabona umengo bapi ntuhari arwaje yirukaye muri siporo ni ku musenyi abona icyuki bana we turareshya sheje kuri kureba ibindi kandi wena nikundira bisheriye cyose kiriya sheri babaye Yesu bana yanje ndababaye ndababaye kweri kwa lahi sinanizi ngene ufata ujya mukobwa umurabigisho mwingi wamuravye utumye ubwiza ni ikibazo maze imisi mbona mukugana n'agakobwa k'inzobe gato gafite agataye n'umengo waravye munini kamyonyo dushiki andushikira musenzi nakimwe kubara atari merci Sherine merci cyane urakoze cyane pe ndanagiye ndashaje nazanye ubusa ukecuru bwe n'amayumbira nase urabona aho nakurindiriye nkakubura kweri bisiga igatemiga gusiga sheri umviriza sheri nabashuga dadi nako mami abantu nuko bari benshi gende baje hanze nagiye muri hospital zose mana zuzuye ngene imbeho yankubise numva nanashishwe abandi basusurutse ngaha ndaje ndaguza umengo nicemengo ni umwana w'ifu ngo ndi kumwe n'umuntu w'umusheri wanjye ushuhe ndagukubita ubushyuhe simba ukubita ahubwo segonda 5 abana bafite ubushyuhe nababonye abana bafite ubushyuhe umuyaga wagucafu yo sheri ubushyuhe n'ubushyuhe ndagukunda n'ukuri ubu n'ubushyuhe love you so much ubu n'ubushyuhe yego ubu n'ubushyuhe sheri wewe ubu ukwe kunshimira n'ubushyuhe ibutse umutaka aha aho wari kuzana urebe uduza gute fungurira di sheri fasha zigarije navyunze none narabyaye ngo menye ukuntu abigenda kandi kibigana kana ibi wabimenya wewe naje ndi umugore Fasha kwanza je numva nkanye n'ukuri ndiragisha arakankeneye bushyuye abanye muri hotel ukarekura bigenda ubona wo nkwira upira naga mukwirangana nk'iki afite ibintu by'ibaraderi bikakana kana ashirenga hanyuma rero shiri ukuri nibiki wereka kungora kwanza ingora ni kumwe na sweet winesha umutwe je tampuri sikutaki bazega kama ndi jina chumaze cyamaze niba bikomeye cyane amanyaga na wa muri kuri telefone nta mwanya utongoza abana igihe utanyitaye utananshaka kuguma kambuza babanda banago nzima bubaza gutya muri iyi myuka ariko tubaza ari abantu gukora nukuraba abukuri nabubeshe kugira tubatorera umuti bigize abahannyi rero b'urukundo yego reka ndakwereka icyo gukora kurikira abahungu nanje nkurikira abakobwa muri make tubakine rero indero abigiye kuryoha tugiye kubigisha madama bata abahungu mu munda je nimbona twaje kuyagira umugabo afata abakobwa ubundi bagire ko tubakora imiti reka turebe barafata abakobwa gute n'abahungu gute hari mu tugiye gutangira wasanga filime leta yatangira ngiye kuyitangira muri kano kanya ifuye kumwanya ukayitwara uyu wedo ntasheri wapi nakepfo nakarugo afite umuntu uhengamye aguma mbuza amahoro niyo twagumye turavugana utaraza kumanyandikira ariko mwavuganaga ntabirebire je nawe umbe ko bavuganaga sabo none yugare haya tuganire wayifunze none nabyo ni bisanzwe twaye ikisi ndi kumwe na sweet akuna kitu cya problem cyico nzi nuko ndagukunda bana we yaramwemera soma shenda some abatara santarare technique Yo utansomye ku munwa ukasira mu gikari agunyisi nkunda kuborosa agapfa kunsoma Nyamborosa dimanche gusa indi minsi yose manirirwa mu kazi kose dimanche nimwe mborosa dorebe uyayinkwe iramunwa uyero naho ndavangwa yivanye mu icupa rangira muvana mu bantu urebe atangiye kuva mu bantu yayinkwe iramunwa urageze hari ushatu ritahira hariya tawo igere mu rugo kwereka bakabaye Ugikomeje kunywa uranguka wasanga no gutaha wapi biranze uryamye atari wawe matime kamatime bw'icumi matime bw'icumi time bw'icumi intwari y'urukundo 5 kwa 5 ndetse kamatime bw'icumi nta kindi cyabaye nta kindi cyabaye datawe
ikindi cyabaye nacyo gucunga dore wa mukobwa ndetse ngaramanuka aze kuza nta kindi aje gukosora abahungu umugabo aramanuka aje gukosora abakobwa biragenda bite nawe ubweretse igice nta kindi cyari cya mbere yari intwari y'urukundo ndetse na kabiri na masegonda make cyane ndabe ngatangiye bakubitire mu gafuka aha mwari bakiri kare muri kunyumva arimo ndavuga ati byanga byakunda 90% na King Kabutinde ni 5 kwa 5 ndabakunda cyane zikurikira mutazicikwa ndaje gata mukanya